Ikabbru l-moffa apposta u jiskopru fejn ikun hemm kanċer. Fil-laboratorji tal-Isptar Mater Dei jisiru aktar minn 10 miljun test fis-sena. Minn testijiet tad-demm għal testijiet marbuta mal-kanċer, id-diabete u l-kolesterol, għal testijiet tal-ġenetika u dawk marbuta mal-identifikazzjoni tad-droga u l-alkohol. Xogħol ta' importanza kbira illi minn wara l-kwinti jagħmluh aktar minn 210 xjenzat fl-isptar, kif jispjega ma' Net News Rodrik Busuttil, xjenzat mediku fil-laboratorji tal-Isptar Mater Dei, hekk kif qed tittella attività fil-fojer tal-isptar biex in-nies jiltaqgħu ma' dawn ix-xjenzati illi għajla jkollhom kuntatt dirett man-nies. Nies magħluqin fil-laboratorji fil-fatt Mater Dei isiru iktar minn 10 miljun test fis-sena u dawn jiżdiedu b'10% kull sena. Ġifieri l-ammont testijiet huma enormi. Peress li min jaħdem fil-laboratorju ma tantx huwa fil-frontline, iktar jidhru n-nurses u t-tobba. Però apparti dawk hemm professjoni oħrajn, pereżempju aħna il-biomedical scientist, għandek il-physiotherapist, occupational therapist, illi ma tantx nidhru. Aħna iktar minn ħadd ieħor għax m'għandniex kuntatt dirett mal-pazjent. Għal din ir-raġuni f'dawn il-jiem wieħed jista' jmur jiċċekkja d-demm fil-fojer u jiltaqa' ma' dawn ix-xjenzati kif għamlu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius u d-Deputat Herman Schiavone illi ltaqgħu ma' xjenzati u tkellmu magħhom dwar l-irwol tagħhom. Net News iddawar ukoll fuħut mill-laboratorji tal-Isptar, fosthom ġol laboratorji tal-Bank tad-Demm fejn tinżamm ir-riserva tad-demm. Hemmhekk tkellimna ma' Jesmond De Bono, xjenzat mediku. Hemm diversi laboratorju, hemm diversi speċjalitajiet. Hemm min jittestja għal kimiċi fid-demm, bħal zokkor, kolesterol, thyroid, daw it-testijiet ta' rutina. Hemm testijiet biex nidentifikaw cancers. Hemm testijiet fejn jiġu identifikati mart infettiv. U mbagħad ukoll hemm speċjalità bħal hawnhekk fejn hawnhekk jinżamm id-demm biex jingħata lill-pazjenti li jkollhom bżonn. Fil-bank tad-demm tal-isptar id-demm jinżamm imkessaħ jew ifriżat f'apparat sofistikat li saħansitra huwa mqabbad mas-security tal-isptar biex jekk it-temperatura tinżel jew titla' iktar minn kemm suppost jindunaw mill-ewwel. Fost il-laboratorji hemm dak fejn saħansitra titkabbar il-moffa biex fost oħrajn it-tabib ikun jista' jara xi trattament għandu jagħti, kif jispjega Stephen De Celis, xjentist mill-laboratorju tal-mikoloġija. Mela f'dan laboratorju nkabru l-moffa, nirċievu is-sampli tal-pazjent, is-sampli tal-pazjent narawh taħt il-mikroskopju biex naraw hemm x'infezzjoni jew le, u wkoll inkabruha din il-moffa. F'dan-il-każ pereżempju din il-moffa tkabret mill-skin scraping sal-pazjent. Il-pazjent qed isofri minn athlete's foot. Kemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius kif ukoll id-Deputat Herman Schiavone dawru fil-laboratorji fejn lilhom ġie spjegat il-ħidma illi ssir. Min-naħa tagħhom iż-żewġ deputati rringrazzjaw lix-xjenzati kollha tal-impenn tagħhom ħolqa essenzjali fil-katina tas-servizzi tas-saħħa.